Ahan bedeng sing muru pausing Taramathu Suba Manipur Legislative Assembly mifam ngasidi hokre ising isaw na lekidra sing mafam da house na awa fangdokre State sige pun mi saktam da mamangi government na lorumba PDF anova government na sinasu adumak leng dan leigani haina Chief Minister and Biren fangdokre Amadi Ramnath Kovind na Bharat ki taramari suba president oiragani Kurumzri, STV Pauming Tabi Singh Taramok Subolo Pau, Sandoram Pizri. Taramathu Suba Manipur Legislative Assembly Mifam Nasidigi Hokre, Ising Isauna like Hidra singing Mafam the House na minute Amatumina left in our Fondokre. House Kilusimo Riba, Safe Minister Nong Tom Birena, Handaki Sao Medi Nore Nuxine status Sigi Mui Taramapal like Hidabi Matakta, Lantum Camerum among Tatu and Cray. Isauna Waban Labamiam Gidama government and Sinat Yamangi Taba Camerum Pikatli. House ki member singamadi lanai luf kaya sumyang gidamakta ang mamating pangli isaw sina awana thon krabas singidamak center dat lupa crore sani tarawndoi pinabah jakre lekhidrabas singi imung manungi awabada susur yari haiki the Honorable Speaker Sugumba sing the landslide number development number Mishiva adagi tapaka ising sang kundra may sinasi bawga mayam sige ago komelo sumunari mayam sugoi kuno kono de may yara routine of sniper may already koi government side on the center immediately to 213 crore appropriate center ki lata nabi ini nilai gila bahkan access of kota noi obya to be और मशीन से लाई इधर यूं मनु ये आवाज़ का मेरे स्वरूप याद हुए हाउस तो तुझी बड़ी लेकिन आगे सेशन कंपनी ना कोई आवाज़ संजाजरी Ngasiga hobo mipamda lisingani taratare taranipal gi budget amadi tha magi sizinagdaba board on account house da finance ki tabuk puriba deputy chief minister Joy Kumar na putokre The pensioner of going to treasuries every 6 months for the same. The same will result into streamlining the process of getting this certificate, and with this the pensioner will not visit the treasury public sub-treasury offices for photographic verification for proof of survival. Digital application for review of public and election has been launched for monitoring development activities for effective and efficient utilization of funds on 14th of April 2017. State sige pun magi saktam da mamangi government na lorumba PDF anova government asinasu adumak lengdan leigani haina Chief Minister and Biren fangdokre ngasi assembly gi ahan mifam da governor na pikeba address target pagi motion khanabada opposition gi MLA case Jackson amadi Govindas Konthok jamna pogalakwa wafam sengdok laduna Chief Minister na wafam asi fangdokibani NSN IM ga center ga wari sanariba amadi framework agreement ki matangda mamangi government gi hauna state su khangalu haiduna taknadun rakibani government asinasu state government amadi lamdamasigi miyam khangandana karigumba amata tawbu yaroi haibasi taksilibani lamdamasigi punbagi saktong gidamakta government asina sabsana lebi haike this present government also will continue high framework agreement or any agreement or state utility ki matang the previous government law ki mali fire which is no bole ki common sense mali fire to be sana paida salu maram the state is state Inner line permit ki matang na paladuna lamdamas sila leiriba purup singi marakta pamdaba thaudong thoandana lamdamas sigi yalomi kanana bagi kupna study tawi haiki Jai government haun nai hai lo position lo koi samai to kai lo karai kar leiriba community no recognize our tribes or unrecognize leiriba tribes indigenous population of Manipur hai na city na dhanna amaga di marka overlay make na interest class of the vote to me so madu
ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝ India की मिरेफ रामनाथ कोविंद ना भारत की तरामरी सुबह प्रेसिडेंट ओरगनी ngasi president की मिखल की फॉल हाइदोपदा opposition की मिरेफ ओरबी कांग्रेस की मैरा कुमार बो रामनाथ कोविंद ना माइथि पिरुंखी अपुनबा भोट वैल्यू मसिंग लाख तरा लिसिंग होमपुमापल सहम यांखै निपाल की मनुंगदा रामनाथ कोविंद ना भोट वैल्यू लाख तरेट लिसिंग अनि सुपना नेपुमरी फंखी मैरा कुमार ना लाख अहुम लिसिंग होमपुतरेट सहम तरामरी फंखी अपुनबा भोट मसिंग सादा होमपुतरु रामनाथ कोविंद फंखी मैरा कुमार ना सादा कुंथ्रामरी फंखी रामनाथ कोविंद ना माई पालकपदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने थागत फोंदोखरे इंडिया की ओइना दलित जाति की अहानबा प्रेसिडेंट ओइखिबा केआर नारायण की मतुंगदा दलित की ओइना रामनाथ कोविंद ना अनिसुबा भारत की प्रेसिडेंट ओइगदोरिबनी हाउजिक प्रेसिडेंट ओइरिबा प्रणब मुखर्जी की मतमसी जुलाई 14 दा लोइरगनी रामनाथ कोविंद बु भारत की तरामरी सुबह प्रेसिडेंट ओइना जुलाई 15 दा वासक लोरगनी रामनाथ कोविंद दलित जाति की लौमी अमगी इमुंगदा हौरखिबा मियोइनी मा कानपुर यूनिवर्सिटी दा कॉमर्स स्ट्रीम दा ग्रेजुएट पास तौरब मतुंगदा यूनिवर्सिटी सिदा लो तमलो मतुंगदा दिल्ली हाई कोर्ट अमरी सुप्रीम कोर्ट ता सही तरह मंगा प्रैक्टिस तौरकी माना राजनीति दा कोंगदार लोब मतुंग बीजेपी दलित मोर्चा की प्रेसिडेंट ओइबदा नतना बीजेपी की नेशनल स्पोक्सपर्सन फाव ओरखी उत्तर प्रदेश दा लिसिंग समापल मरपुतरा मरी दगी लिसिंग अनि अमदी लिसिंग अनि दगी लिसिंग अनि तरुक फावबा टर्म अनिरा यूपीए की राज्य सभा की मेंबर ओइखी पार्लियामेंट्री कमिटी की मेंबर क्यारक ओरखी बिहार की गवर्नर फावबा ओरमलब मिसकनी मणिपुर डेवलपमेंट सोसाइटी एमडीएस ना सही तरह मंगारोंगी पाइबा प्रोजेक्ट अयाम्बा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पिरमदबना सेंटर दगी नौना सेल लौथनब होनबदा अवाबा म ओइगदुरि हाइना फाइनेंस मिनिस्टर की सरसु पुरिबा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वाई जोय कुमार नंगसी न्यूज सेक्रेटरीट लेबा माके ऑफिस चेंबर पांगथोक पौमिसिंग उनबदा फंगथोखरे मान मखा ताना हाइकिबदा लिसिंगनी अहुम लिसिंगनी मरी दगी हौना लुपा करोड़ कुनगी मथकता यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पिरमद्रे मधुगी मखा ताबा प्रोजेक्ट कयागिसु ngasi फावा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पिरमद्रे हाइकी डिपार्टमेंट क्यादगी काइथोखिबा एसीसी बिल सिंग डीसीसी बिल दा ओंथोपा ngamdabadagi काइथोखिबा सेल सिजिनदना लैबदगी खुदोंसाबा कया मायोकनगदोरी खुदोंसादबा कया मायोकनगदोरी जीएसटी लाकपदगी हाना लौरमदबा सेक अमदी स्टोन क्लस्टर सिंगदगी थोरकपा पोथोक सिंग टेन हाउस फॉरेस्ट अमदी रेवेन्यू दगे कारकपा याबा टैक्स की सेंफम क्या लैबना GSDP की डिफिजिट लुपा करोड़ सहम यांखै रोम लैब याई हाइन पानरी डिफिजिट की सेंफम असिसु फुगटपा याबा अचौबा खुदोंसाबा अमसु फंगदोरी ममांगी लेंगा की मतमदा लेरंबा सेल थुंगी अमोटपा मयामना सेंटर दगी मतेंग लौनरबा होनाबदा अवाबा मदि थेंगनगदोरी हाइखी unless we submit the utilization certificate, the central government will just close the tap. They will not send out, give the water. I mean, in the sense that no more fund will be there. See, one of the, so many number of the capital project, complete tawi to the Ivagi Kanuwa, see, it all relates to utilization certificate. This is one area. Lelong Kendri Manung Senba, Nango Lokunda, Nang Pung Taret Lomtao, Matamda, Iraq Nabadagi, Tiba Kanga Lakiba, Karigom Nawa, Say Taramanga Surba, Lepra from the Ginupama Sama, Naseo, Nango Lokol, the Sina Fangle, Mark Narang Mapama to the Iraq Nabadagi, Tiba Kanga Lakibadu, Fangan Bahonavada, Mayang Infalda Leba Assam Rifles na motorboat power season Aduna, Tibagi Tabak Satake, Nasi Kunja Sinamakata and Tibada, Nawagi, Asiba Haksang when a funky Boss Motan Gidamakta Zeneski Mok the Tongkre. State amagi socket pagi thak pak sawa masung missing na lep kadabnate state adugi traditional di cultural heritage na lep kadabni haina Manipuri governor Nasma Haptulana phongdokre wafamasi Sri Sri Govinda Rajeswari Pala marupna puthokpa Lumbini lekol da salobi leirang haina mingthonba Dr. Songtham Jamini na iba lairik phomgi thongdamang na phongdokhibani Raj Bhavan gi Darbar Hall da pangthokpa thormodu da Padma Shri awardee RK Zaljit amadi Sahitya Academy awardee Dr. Jodasan the Sanasam Sisoraki, Professor Jaminina Lari Asi Mak Masana Lusingduna, Rajeswari Palana, Nepal Chaluba Kongsat Kamari Lenana, Eva, Travel Lockney, Hybagulina, Manipur Governor Nasma Haptulana, Women Empowerment Gay, Iconi Haina Singtaki, Governor Nasma Haptulana Makatana, Manipur Sea Culture Amadi, Art and Culture Amadi, Cultural Heritage Ki Lamda Picture of Su Ina Kunba Lamda Mumani Haiki. I know that it may not have the same impression or effect or the feeling what you have written in your own language, but surely
People would like to know what you have seen there, what were your experiences. So wish you all the best. Manipur Labour Home Guard Singna Tolof Police Constable Gamana Halu Supreme Court Amadi Manipur High Court Takirai Ikai Kumno Haina All Manipur Home Guard Welfare Association Tuan Kongzang Ka Sanction Krabamatunda Government Tabi Dabadagi Nasidagi Kurai de Leba Lining To Putibagi Sanglda CD Fawa Sarahan with Kongzang Section Bahokre Nasi Hanmanumita Personal Mangana Sarahan with Kongzang Satari Mapamadu Damasing Yamlaba Home Guard Personal Sing Ahingarik Tuna Kongzang Sanction Gadori Kongzang Asig Mari Lenina Association General Secretary KS Inavina Wafung Gat Tamli. Koi demand pang di pawa koi Kongzang asi Sanction gani haiba Chapchana koi Lepaga koi Dejeri. Ministry of Minority Affairs and Social Justice ki Makhada Peter Pa Mahiroi Singh Scholarship Sing MOBC Department Numit Tara Mangani Fabi Manungda Scholarship Phangba Yarba Mahiroi Singh the Pithok Trabadi Department Assist Thingzalagini Haina MSU Mayalo Singh President Manjit Sarang Temna Phongdokre Ngasi MSU headquarter the Pawmi Singh Unaba Aduda Magna Makata na Phongdokibada MSU na Mamang Takta Mahiroi Singh Scholarship Sing Matamsana Pithok Pinaba MOBC Department da Hanana Haizun Lakre Finance Department ga MOBC Department ga Loktuna Baman Ongda Arma PSG Lising ni Tara Mga Taratroki upon Mahiroi Lising Ohum Samri Yankaida Ngasi Pawa Scholarship Ama Pawa Pitok Tana Lady Ani Suba PSG Mahiroi Lising ni Samapal Kuntra Marigi Manungda Mahiroi Lising Masapro Kungamangada Scholarship Pikraba Lemho Ripa Mahiroi Lising Masohum Sumna Mapalda Scholarship Pinan Lady Haiki Mahiroi Kutimaki Masamasagi Akonda, High Ribbon with Taraga Mangani, a Sigi Manunda, Karigumachanga, Tolagadi, Tangnava, August Kitang, Tarukagi, Amsuna, High Ribbon Department, Simaka, that one to Kongjung Junction Bolena, Department, say, sat down to Zagani have a former press media, Tonga, Amsuna, Autoxeri Habitat. TZ Hair Secondary School ki Ozane Pumari transfer to we have a from the Mahiroi Singh Irang Horkre class boycott Toduna Kongzang Sangsindra Mahiroi Singh Aduna Government ki Thongbu Yaning do Fong Doktona Mahiroi Singh school campus ku Wang Thorokuna Kongzang Sangsin ki police ka Mahiroi Singh Mukna Thokodi Mahiroi ma Irang Adu the Sokodi hospital the Pokatuna Lakanaki police na Mahiroi Singh Adubu Laksinduna Makata na Pamduba Todok to Kidre Mahiroi Singh Pondropada school Asigi Ozane Pumari transfer to Yaning de Kudak Sarkana order Kakadavani transfer order Kakrifawa class boycott Togani Haiki. Class was a tramna, a complaint over the Gispina principal that Hibakan, the master rigs or Lobanga Ebako. But of course, Topon Kantram, the course mind or whenever. Chen holding I don't or that transfer over it over it was 600 and Daisha or that transfer over our School Asigi principal Birendrana STV News the Fondopada Oza Singh transfer to Nete graduate Ozadagi lecturer promotion Pivani. Government ki Makai House of posting people subscriber orders say Pircolatory Hike. Actually, we are going to be promotion, me posting late September. It is not transfer. I don't know, CBC, Madam Sadi, Yavana team, Yavana. Bossem Nalova Sahi class 10 ki Prakyada Asweba Kaya Thorpalepri, Mongsang at the Labor Trinity Public School gi Mahiroi Leprakome Lekai Digi, Makila. Tak Yenzemna Mark Sangwa Kuntret Pangbadagi Poison Lakidraba Matunda Apok Pamapana subject Karada RTI Tarubada Punna Mark Sangwa Kuntrani Toy Fanguna Kungomdo Suba Poison Tari Hari School Asigi Principal Inaw Tombi Moirang Temna Pungropada Board na Yarimakai Section at Tabak to Haningi Haiki. Perkhasi Handa Kishidi 2017 CD Heg Hobday paper evaluation the problems scandal Lavani. I would take a Yam signal like Ivani. Aduga scandal solution Sumpu Purakana results out or upon was or AC. Aduna, my Amdodum, my Namsin, the Nabona, the Matang, Amada Gamada, Amada, Sen, and a sure of Pahel, show him say. India government amadi Manipur government na NSN IM amadi Surasampur travel Miam Temnam Honabada Manipur Yapun Basaktam Pibam Amatada compromise to Yarwi Haina Kanglay Imaluf the Fundrole Kariguma Manipur Yapun Basaktam da Singer Labadi Lufasina Matam Punamakta upon Basaktam Ngak Namasam Sadun Lady Nasidagi however assembly mifam da ruling amadi opposition animang na asset pa ware from a logo the Hari Howzik Makata Pau Cameron Peter Mawin na Tem Brampton Loganase. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through sand and stones, pure,
clean and healthy water. Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairabo upaidi Jolip syrup amasung capsule Saiji TMT bar ase latest German technology season aduna state of art factory Guwahati na puthok chabani masigi bar ase hanba sungdokpa product oibana calling zade taken day mapambil kali amadi amaga hajin beheli masi ayamba achauba government agency singna approve tawrba makhalgi TMT bar ni Saiji TMT bar Best cake and confectionaries in your city. Taste and feels heavenly. Likla Bakery, now open at Moirangkong. Break meeting the Taranok Seri Makadama Popsing. Lok जनशक्ति पार्टी असी टुहट पीरब मियामगी सेंकु पार्टी ने मे कांग्रेस असिगे याइफन बथम थोरम सिंह लेपन तौखिनी हैना लोक जनशक्ति पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट वर्थिंगटन्स महुना फुंगदोखरे बाबू पार्टी लेबा पार्टी ऑफिस पांगथोकिबा थोरममदा वाइस प्रेसिडेंट ना पार्टी असिना सेंटर दा रामविलास पासवाल ना कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर अदुगा स्टेट असिदना कराम श्याम ना कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर ओइरी हाउसिंग मणिपुर दा इसाव थोकलिबा सिदा यूनियन मिनिस्टर ना सेंग साक थरक्तुना मियाम दे येनख्रे मखाताना सु थरकिगनी पार्टी असि हौजि हौजि एनडीए की अलायंस मखाताना ओइदुना मणिपुर दसु मसक थोपो मियाम ना पांबा पार्टी म ओइनम होनगनी हाइकी पाउगी मिफमदुदा पार्टी की वांगांगलोय एंड इबोहल जनरल सेक्रेटरी ए किशोर सुसुगाकी Impal College da BSc da nongna tamlo iba mahiri singi counseling cum orientation session ama college asigi jubilee hall pangthokre tarmadu da college asigi principal Dr. NG Ibotombi statistics department ki head P Yasovanta political science ki head Saturday education department ki RK Radha Piyari susabaki Wango Kendri ki polling station 39 Iro Maizro Makhaleka community hall da PDS ki matangda miamgi mifam ama pangthokre PDS Demand Committee Wango Kendri ki Secretary Y Tampana PDS card paiba miamgi phongpham thokpa siang phangna batana ba MLA madi Chief Minister bu singna bani haina lorgadi larba miam asi matokram ne hingbangam larba singi hak amadi siang phangna ba hona bada Chief Minister madi local MLA na akamami ang sangbiu haiki mepamaduda laranjam Maizrau Gram Panchayat ke Pradhan SS Manihar Minority President MD Alimuddin Susargaki Nambol Municipal Council ki Vice Chairperson oina Ward number 3 ki Councillor Angom Bimola yenaba yauduna khankre Council sigi holda DC Bisnupur Bobby Waikom SDC Nambol CS Bobo Chairperson CAS Basanta yauna mipam pangtolo matung Vice Chairperson oina khankibani Councillor Tarnipa lebigi manungda Councillor Taramangana ngasigi mipamaduda sarugaki India madi Russia anigi diplomatic relation lepa sahi hombudra surapagi thorom Russia da pangthokpada saruyaba BJP M Manipur state ke media in charge Rajkumar Mixon bu opagi thormama ngasi BJP office da pangthokre thormadu da Works Minister TS Biswajit yaungna atai BJP ki MLA madi thopuba kya surugaki Rajkumar Mixon na thormadu ki maru aiba pandamdi leba anigi culture sport amadi sanabi kya accents tawni haiki Minister Biswajina haikibada tungia papa kunayama sengwe harabadi nahasingda ahanba miyang singwa tangai fade mahak masaya una sarkar sida laiban nahasing ayamani President Mikalda NDA ki miref oriba Ramnath Kovinda Mikalda mai palakpada nungaiba po i haiki Everyone nasi padra hai kya kya ho raha hai youth chinche karama koi lovely job koi direction ke harakala ke effective koi ba social change ma that's social reformation not only reformation socially transform करको मतलब लाइफ की रोज कहीं वैसे कोई यूथ की सीजन जो लाइफ के सुबह में पापिया में खाली रोज से भी मतलब क्या होने Tenta Kongbal May Lekai Wangzing Turel Gimatakta Lekai Miam Angamba Sempam Putona Duna Saba Ugitong DRD gi Makata Sabani Haizing Duna Tenta Zilla Presaki member Laisam Inausana Selok Tokrahari Tong Sibu Yaning do Fondok Tuna Texam May Lekai Miam Wakat Mifam Setakre Bridge Management Committee Chairman Y Inausana Fondor Kibada
थोंग असी के लोथों के सेंफम ब्रिज मैनेजमेंट कमिटी दा सिनबियो हाइके सिविल सोसाइटी पुनमंगना मसी मागी मथक्ता एक्शन मातिक चाब लखुत बियो अदुगा पखोइना लेकाइसिदा थोंग सि मैनेजमेंट तौबुदा कुफि जु इसिंग चाउदु टेक तौ जो खाइनरगा मुसोखै रिपेयरिंग तौजबनेबा सुमाइना माना लोथोख्रे सेमो जे कोई कंस्ट्रक्शन कमिटी दा अमोना फांगन बियो हाइ वफम छि आई थमजौरी इम्फाल वेस्ट पुलिस कमांडो दा इंस्पेक्टर ओरिबा ऑफिसर अमगी मसानी लेरबा लुइन बिबु कबुई कस्टमरी लॉ अमदी कॉन्स्टिट्यूशन की वांगमदा वाइनेम खुलद लेबा मपामदा नमदुना थिजिनलमदगी इरांग ठोखरे बिसुपर पुलिस की कांगबो म लाक्तुना नुपामयंगी म्यूसिंग पुरगा सतनबा होनबदा त्यार ग्यास अमदी नोंगै काफखरे हरि तोदोसगी मतंगदा वाइनेम दा पांगथोपा पावगी मिफमबदा खुलगी निंगथौ वाइनेम खोमबना नुपीबु पामी हाइदुन लौरगा अमुक पामद्रे हाइदुन मयमदा थिलकपा हाइबसी customary law gi wangmadani thong asi customary law gi makhada sabsana thawak lokhatkani haiki ibu le saudi ngada pami ngada lauraga man audikta hayin dalaga mapam chalo da makoine thilo pese ma che custom gi wang ma lo da lan kre ma se phajana ekshalo pam thui aduna ma prajapatasu usi amani usi already leba manipur gi thabak ma tawni asumala Kuanthozum Kendrick Manung the Leba, Teramangkonda, Narang Lakai, Club from the Mera Pibisina, Maya Gavanisa, number 4 Madi, tablet Konana, Mio any Fare, Amananto Krehari, Makoi number 4 Madi, tablet sing Fagatki, Club Mute Amana, Maya Gavanisana, Howell Libanaha sing around Melambida Satkibadaki, Kananaba, like Amiana driver sister Tabani, Marie Lane Singer, Hiramasida Miang Sangviduna, Kunai, Mangingai, over Tabak, Oversingi Matata, Sabsabat, local view Hari. The Patabas Pataba Maya Kavanisa says, Sum was Mayamasina, Manipur, the whole pig was in Tungi Umiran or the Mayam Mangaleva. She did the Wayam Tamush in a pende, the Urvising Aduna, Marilla Neva, authorities in a su, Makogi Matata Akanba, meaning Sanksalaga, Makoisa, Sarato Pangan Pami. Polo ground maning da hotel from a Mioema, Amasung, card among the gift items sing ba Dukanama the gate for the Holy Hundropa Mio any IMCG enforcement team na Fagalehari. This eval singidamata Katok Lambi, Unice, Kennedy, Striver Gate, Tarelak Suba Ningsing Torum, Malamgi Mafum Kada Pangtok Navugum, Specials Olympic Bharat Manipur Chapter Sinduna, Kangbo Government High School Pangtokre, Tormo the Manipur Chapter ki President Professor M.N. Aksekumar, Tabal District President Dr. M. Rajendro, Scholastic Headmaster T.S. Yai School Susuraki. Wangzingi Lairaba Lomi Singda, Yantokadaba Urea, Harbeg, Saniankai, Wangzing Haitupok Pidagi, Okram Loken Kova Mioyamana, Department of Tokaga Praza Sing the Pangandre Haina, United Progressive Club Wangzing, Wangkaileka General Secretary, Moirantem Kumana Pomis in the Pondokre, Nasi Manipur Press Club of Pomising Unavadu, the Manamakata Pondokivida, is sing Isawi Awaba Mayoknaduna, Low Uba Yani Aroi Kangdana Awaba, film the Lading A, Lomi Sing Pongum Topa, Har Sing a Sea, Loken Hariba Muyasina, Haukiba, July Taramarida, Department the Sing Tokibani, Department the Sing Tokiba, Sing Toki Haribas, Har Sing a Sea, Mangani, Fawi Manunda, Praja Singna, Pangana Pona Dravadi, and Governmenting Lorgani, Hiramasi Mari Lenavo authorities sing the Suming Sangview Haki. Manipur Laiba Adult Education Center Sahung Kungamatogi Supervisor Satrup Kunganipal Sahianigi Honorarium Amadi Sayamagi Program Course PWD Makatana Sahigi Project Loktav Yaroi Haina All Manipur Perak Association Gi General Secretary Brojendona Ngasi Manipur Press Club Pangtopo Pomising Unava Fongtokre Masigi response sama po Pangdavana Maramoiduna Akoi Huzik Makatana Press Conference Asi Pangtok Sabani July 30 Sengmai Dam Maya da picnic Sepeda Sengmai Turel da Sentakibagi ngasi poverty Kangriba Uripok Torang Momlekai digi Ronel Elias Nawi Haksang Fanan Wahona da Miam Namating Pangbiu Haina Makura Tayanjam Ziten ngasi Manipur Press Club the Pangto Pangwi Sing Unavada Fonglokre. Victim Moiba family sings the Gromangi Mieng, Changbiduna, Atumatam the Mieng, Changbiduna, Singo Awavatar, Sing the Tengbang, number 2, Ehangna, Quigi, print media, the Olotini Midiagi, Kenoda. Kalamda in a Nulpolo in a Hanan in Sinjari. Lakiba Augusta Tokagi, New Delhi the Pangtokaba Sinmi Singi Convention Gimango in a coordinating body trade unions Manipur Sinduna, Trade Unit Singi Mipam Manipur Press Club the Pangtokre, All India Trade Union Congress Manipuri President Dr. M. Nara
यूनियन की चेयरमैन सोटिन कुमार यावना मरी लेने में क्या नसर की सोटिन कुमार ने हाई की बदा अनऑर्गेनाइज सेक्टर दा लेबर सिंह सिंगी थाद लुपा लिसिंग तरानिपाल दगी तादब खुसुमन फंगननबा इंडिया पुंबदा सथगदब खोंजंगी फिरेब लौगदबी मांगोइनेना ngasi mi pampangthopani haiki सरकार सिना तंगाई फदना मी अमगी पुंसीदे हिंगम थोपा मद खुसुमनसे लुपा लिसिंग तरागा निपानदगी तादना थागी फंगलो हाइबा वफम से मसिना मपुंग ओइबा इशू ओइदना एकोई अरेपा लेतना अहन लेतना मखन कयागी स्ट्रगल जंक्शन अबुइदमक्ता कोई ट्रेड यूनियन मैम पुल्लकांदे कोई सेम सारे लिलोंग नगर पंचायत इम्फाल वेस्ट न कोनमा मफम सिंगदा इसाउना सोलब म्यूई सिंगदा काउंसिल की चेयरपर्सन गीतावली देवी न लुसिंगदुना रिलीफ मटेरियल सिंग यंथोक्रे लिलोंग नगर पंचायत इम्फाल वेस्ट अमदी एसडीओ वांगोइबु थागत पखुंद्रोली एमपीपी सेंट्रल कमिटी की मिफमना हानिगी प्रेसिडेंट ना तांथोकलमबा एके सनातन एंड ओजित लोकसिन बाहाइनी यानख्रे मखोयनिना पार्टी ऑफिस दा संगबदा थिंगबा लेनबदु लेट्रे अमरोमदा सोरखाइबम इबोमसा पार्टी की वांगलोय अमसुंग मीडिया कोऑर्डिनेटर ओइना हापले पार्टी की हांगनु लेबा वाइस प्रेसिडेंट की फम सिंगांखम समजाय अमसुंग ए सिदाम हापले हरि हौजेमुका नातेम बेमतंग लोमिनसे First Imphal Trade Show 2017 from 20th July to 10th August at Hapta Kangjebung Palace compound. Painting, debate competition and science exhibition will be held during the trade show. Forms will be available at Mela stalls organized by Socialist Students Union of Manipur. For booking, please contact 897-4681-027 70857-98386. Ladies Fitness World, Keshambat Junction, Tidim Main Road. Ihan hanbo oina hangdok chaba nupi khaktagi oiba fitness center ni. Fitness center asida aerobics, zumba amasung makhal khudingi bodybuilding equipment su thamjari. Adomna adomgi convenient oiba khudong chaba matam ama yenglaga sanaba lakpiyu. Bhai Gurudas Group of Institutions Sangarur Punjab na students khudima ki imagination ki path discover tawbogi mathakta knowledge ki importance matik chana piri ba mafam ni education piba khatang natna hayengi yumbiro puthokpa institute ni Masidi suara jingge tule tule kari no tu ti cha musi kari yong zo sidi yo chiga ni he Masigi Yoshidi Tata Tisconi ne. Adudi Sanagi Mohuk yang na sinbi andre. Amuksuan na taranok sari. Taramatoi suba case Itosa Memorials Award ngasi mayru sing diyan thokre. She's a hospital da cultural educations and sports development organizations herokna sinduna Dr. Palin ki sponsorship makada pangtokpa promoda Youth Affairs and Sport ki Director Narim Province, she's a hospital ki Managing Director Dr. Palin Amadi, Medical Superintendent Dr. Jugindro na Maru Bimisung na Suraki, Dr. Palin na Mayru Singh na Hosi Oriba Matamasina, how kiba madi tungda lakadur matamdagi hana Maruay na Kangadamani Haiki. Director Pravin na Asigamo Mayru Singh bo Puning Togapasina, Mayru Singh na Papa Makeda Sanaviya Sobo Marama Oigani Haiki. Sugunu Kendrigi Manung Sena Cyril Maiti Sanglel da Itai digi Sakpi Singh Paugi Isauna Sualaba Mapangi Joint Action Committee na Sinduna Itai Damamadi Sakpi Turel na Sualaba Kumbi Kendra Amadi Sugunu Kendrigi Miam Yoba Mipam Pangtokre Committee Convener Naurem Fulo Maitina Say Kudingi Sing Isauna Lamdamasigi Miam Asukimatik Awa Mayoknare Yamlaban Lantum Kaya Manganta Ali Nasi Pawa Asigumay Sing Isaw Asidagi Ngaktok na government na Miyang amata sanglak tabadagi kari karamba plan tawtuna lamdamasigi miyamgi lantung kanan wakwana sige haiba sida mipamasi pangtokpani haiki marilinaba department na miyamgi yaifanaba thorang paikatrabadi kendra ni miyamna khongjang sangsilagani hari Manipur College ki thasi taranithoi digi satarikiba NSS special camp loisinkhre sathiba camp manungda Nehru Yuva Kendra Imphal West ka khusumnaduna World Youth Skill Day Pangthokibaga Loinana Bharat Swaviman Trust Patanjali Yoga Khusumnaduna Hompunipal Suba Ban Mahasava Toronga Mari Lenana Pisum Singada Usara Kamam Thaki U Thavagi Thoramda Assembly Speaker White Camp Sansu Suraki Tongan Tuan by Resource Person Singna Hiram Kiada Camp Manung the Wanganki
Lilong Power Sub Station da manager gi Thausu Puriba A.A. Riyaudin Khan gi Lilong dagi atong from da posting pi kravadi akan wakhong sang selagini haina All Manipur Muslim Development Committee gi office da pangthopa pangmi singa unaba da phongto kre pangmi singa unaba aduda Anti Social Prevention Committee All India Tanjamins Islam Manipur State ki thopu sing surakhi Isaw namaram oiduna Kangla Kang di Sandropa Yaba Laina Kaya dagi ngak thok nabi panamda Thawar Municipal Council gi Ward number Taramari gi manung sana leba Kiam Lai Harong Community Hall da Ward asigi councilor amadi member single na Kangkhal Hidak lup thok gi thon pang thokre Kaksing district ki manung sana leba Khoidum Park Komnau amadi Iran Meida leba yum kaya ising thumjin bana isaw gi awa mayok nare isaw gi awa nang laba Kunja sing da kaksing kitel apun ba imaluf amadi emsu kaksing district committee na sana thangnaba seng hawai thau thumna singba mateng pangkhre Prime Minister Ujala scheme ngi makhada more ward number 1 da leba housekeep gas service na ahanba tangka ki oina more gi larba imung kuntrani toida gas connection pikre Tengnopol Kendra da miam gi mihut oiramba hanigi minister onjangmang housekeep gi miang makhada thabak asi paket pani hari makhata na waluriba singsu pirgan hari Hianglam Gram Panchayat ki Pradhan Elangbam Rajan gi yumda sakangdam singna bom thamjilamle police na aswaringam iyawdna lokhat kre bom thamjilamba thongbu yaning do phongdok tuna laikai gi maibel singna ngasi wakat mi phamche thakre Ayus Department na All Manipur nupi maruk ko khusum naduna awangjiri emasung haikruzam mamang laikai da lemna lang bagi camp ani pangthokre handaki saw sina anaye kaya thorak kadabadagri ngak thokna na mangjongna camp asi pangthokpani hai Ngasi numidang pung terelom helak pada Pauna Bazar gi maning thamba Nambul Turel Bridge da karama tasin bergi tasin kre kar aduda panglapa mapa masa miyamna soingam yawduna kalhore matong kram na thodo pok kibno haiba sab sab khang mangamdri Miyai bom dia Hirasan Rabisi ki matang da miyam na singnariba Indira police na fagat pagaloy na police custody da remand lokthak kibadagi JSC ga Bisnupur gi SP ga unaduna wari sanarba matung da thamlakpa wafung gi matung ina JSC na tidim line da sangsilam khongjang matam khar gi oina handok le haina Hirasan Rabisi ki matang da sem ka JSC thadok pa chero ramana khanglak le housing makha ta ngasi gi sanarba paulo minase Ngasi sanul pauda Satkibat Julai ki tang tara Nepal digi Assam gi Sarup third sathar leba kunitoi suba All India Yogasna Championship ngasi loisin kre Manipur na tungan ba category da mana kya lor kre Tha sigi tang tara taruk digi tara Nepal fawa Karnataka gi Bangalore da leba Gopal Lal gi stadium da pangthoki ba taramari suba aerobic gymnastics championship da sarup yaduna medal lor leba Sanor Singh ok gi thorum Manipur gymnast Parents na sinduna Kumalampak ki indoor stadium da pangthokre championship aduda Manipur gi gymnast manga amadi official anina sarup yakibda golhum lorki medal loropa gymnast singbo asamba khudul piduna puning thawatki hauzik makhatan sanal pawben thukjum dagi phangbini Upa Kyangway Amadi Nipso Kaibi Yamna Kanna Laksin Sanazarabasu SSC Porompat Amadi UPSC Pukaugi Makuta Mighty Kre Impal East District Football Association Sinduna Mamang Tagi Tang Kuntradagi Tim Taramatoina Saru Yaduna Ketrigaugi Aba Ground Satariba Maharaj Kumar Ghaninazit Memorial Super Division Football League Tournament ki Ngasi Sanakiba Ahanba Matchta SSC Porompat na Upa Kyangway Bu Gol Amasinoda Mighty Bapi Kre
मैच असिदा माई पाखिबा एसएससी पोरमपाट की अमतंगारबा गोल अदु मोचाना मैच के कुनमंगा सुब मिनिट असनखी मैच असिदा एसएससी पोरमपाट की सानरोय सिंगलेमबी मैटे अमदी उपा क्यांगवैगी जीवा सेंदा मैच कंडक्ट तौखिबा रेफरीना येलो कार्ड उठखी मैच असिदा उपा क्यांगवैना अंडरस्टैंडिंग नाइना यामना कन्ना माई पांगनाबा सानजरबसु गोल अमतो ओंथोकपा ngamdabadagi एसएससी पोरमपाट की मखुटा माइथिखिबनी लीग असिगी अनिसुबा मैच की सानखिबदा यूपीएसए पुखावना निप्सो कैबिबु गोल अमा सिनोदा माइथिबा पिखि यूपीएसए पुखावगी माई पाखिबगी गोल अदु सीआईएस जेम्स ना मैच की हुंपुत्रा निपाल सुब मिनिटा सनखी मैच असिदसु यूपीएसए पुखावगी सानरोय एल रोशन मंगलेम्बा अमदी इटोसादा मैच कंडक्ट तोखिबा रेफरीना येलो कार्ड उठखी सथरिबा लीग असिगी हाइन तिलपुंग अनि मखाइ ताबदा पीवाईए कायरंग अमदी 11 स्टार स्पोर्टिंग यूनियन अकामपाटका सानगनी कुनमरी सुबा एल संगीता देवी मेमोरियल फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल लीग टूर्नामेंट की ngasi sanakhiba match ta group center CRPF langjing amadi SCK kodongpopi mai pakre Imphal West District Football Association sinduna mamang thagi tang kunma thoidagi team nipana saruk yaduna SKYC ground awang sengmai da sathariba kunmari suba L Sangeeta Devi Memorial First Division Football League ki ngasi sanakhiba ahanba match ta group center CRPF langjing amadi YSC High School goal ani ni sanaduna draw sakre group center CRPF langjing ki goal ani du ningrei pam amadi ice iboyamana match ki kuthamathoi suba amadi kumphuni thoi suba minute asanki YSC High School ki goal ani aduna Bogen Sharma na match ki yakai tare suba amadi kumputare suba minute asankhibani league asigi ani suba match ki sanakhibada SCK kodongpopi na WSC ngarang bambu goal ahum sinoda maiti bapikre SCK kodongpopi ki mai papagi goal singadu TS Ranjoina match ki taramapal suba utramari suba amadi nifumapal suba minute asankhibani match asidasu WSC ngarang bambu sanaroi S Surajit amadi TS Lembada match conduct tokiba referee na yellow card utke taranipal suba S Birendra Singh Memorial Super Division Football League ki match oina hayin tilpung ama makai tabada YDO Haino Khongnembi amadi NC Club Khongampat ka sanagani ani suba match nung tilpung ahum tabada SKYC awang semai amadi YWC Malonga sanagani District Sports Association Bisnupur na sinduna Bisnupur Mini Stadium da tim taramanga na group ani thongna khaidokuna ngasidagi marisuba Ice Pisak Memorial First Division Football League haukre hogdopaki thoramda Bisnupur Municipal Council gi chairperson L Moniyaima council asigi vice chairperson Ice Bilasini amadi atai councilor singsu saruk yakhi league asigi ngasi ahobu nimit ki sanakiba match ta Aksa Kwakta amadi Ilsa Naran Sena goal amamam chanaduna draw satkre Aksa Kwakta gi goal adu khub korean na match ki tare suba minute sanki Ilsa Naran Sena gi goal aduna Krishna Nandana match ki taramathoi suba minute sanki league asigi hayin tilpung ama makhai tabada UKCCL wainam amadi LFC ngaikong khunauga sanagani Amoromda Association asina sinduna thasigi tang taratokti team tare na saru yaduna Bisnupur Mini Stadium da sathariba ahanba L Itomsa Memorial Super Division Football League ki ngasi sanakiba match ta sai SCG ulongna lasal lema pupumbu goal ani amada maitiba pikre sai SCG ulogi mai pakibagi goal ani du RK Sanjoy amadi Ajit Kumar na match ki kuntranipal suba amadi humphumanga suba minute sanki match asida maiti kiba lasal lema pupungi amatangarba goal adu L Ojit na match ki kunmapal suba minute sankibani Satribul League asigi hayin tilpung ama makai tabada FC Moirang amadi GMC Pubalaga sanagani Tagasribe huzuma kata nak ngasi nunggu kiba ingat segi pau dominasi ngasigi oikiba ngasigi pauda ICAR lamhel patki prepa paugi matung ina ngasigi khwadigi sakiba Celsius degree kuntaruk dasmik suino khwadigi ingba Celsius degree kurumdoi dasmik ani nungshida yaw paising manil kisang ayukta sada madputra ni toy nungtilda sada madputra humdoi oike ngasigi nong sugi bagisang mga dasmik mga millimeter ni loisla kudang ngasigi mura boxing amu kana pizre Darama Thui Suba Manipur Legislative Assembly mi pham ngasigi haukre ising isauna lekhidrab singi mafam da house na awa phongdokre
State asigi apun bagi saktam da mamangi government na loromba firef anova government sinasu adumak leng na laigini haina Chief Minister N Biren phangdokre amadi Ramnath Kovind na Bharat ki taramari super president oiragani Dasigi dia STV ne video pau mutang sinujre ming tabi puno po mukana